Miran aing han khara emotional oi ko. Yes. I don't know da aigi understanding khara lejai ko. Understanding khara lejai habadi masai gi photo du da ura kan du da adu da phari ba missing adagi phari ba missing adugi phagri ba missing du di akoina photo da ure ko phari ba missing du di ude ba ado phari ba missing du gi character do madune ba in analyze tawrise ko phari ba missing adu da angang macha nupa macha sina leitho ga yingi ba tungda magi tungda lepi ba nupa do adugi character do ne ba yingi se ana adu character do yeng matamda pi ba angang nupa macha chahi buk sujadri ba chahi than ni pang tang ngai ba ngang do adugi punsi se loire de ko ha jai khange ba basically aduna ne ba adu numita in kapido ngasi de ai ngasi emotional oil ba that days over adu mutum da adu numitu da emotional oil do adugi marang ne ba because the character of that person angang nupa macha se leitho yeng ri yeng kasu khangja da angang sina leitho yeng se amadu ngang du da yeng ne ba ko aduga magi character ma se karamba mi oram do no ha to ai khange ba karamba mi oram ga do no haibati kai haitare mana tawdo be thabak se kai no haibadugi visualization do aina adu urpa matamda various things developed in my mind aigi brain da matang thole ba ko matang tholpa chida phagi ba mi sina target ko se ba ko target ta leiriba mi sing se kana no anga macha hum mane adagidi yamna young oiba nupi ani mane ko aduga chahi humbu suraba amaka kaneba so when we howjiki ahoigi kanosi hira Yes, sir. ahoigi kari haitare tungda lepi ba aduga magi manakta lepang godoi ba pharga pukhi ba kangbu singsigi kanose intention se I could visualize aduna adon numito da as hairaga aina du da tawbani but then adon numito da ai dum khange ba ko si tarung mak amata phangaroi habji de adum khange ba hingaroi habji khange yeng du da na te ngasai gi personality do angang singna nupa amcha sna yengi ba tungdo onthoka swan lai yeng se the lipe ba nupa do adu personality do ai khange ba magi kanu character do adu khange ba adu na ai atu numitu dagi adum khangre ba masi as adu bu lai khrom da badi yadabni na hoping for the best haibado da ina lai khrom dagi ba adu gi wani adu bu yamna barbaric oi ba masi kari haita ge akhoi gi kari haini imagine tongam da ba pot amane ba tawrise militant machine kamno kasu kai di akhoi da army ne akhoi kaptan na ge hatung na ge le pang tani ko adubu angang macha yamna pikraba kai su khangja da angang macha ma amda thom ga halaga ai si achomani ai si afa kai haitare akan mani na siaga kan tori do adudi yamna kari haitare maduda adugumba group to ga akhoi na huji fight to do war se masi akhoi wakhan khan ba darka leiba akhoi maitai sing akhoi gi Imphal Valley da leiba maitai sing naga sing aduga kari haitare akhoi gi Muslim sing Pangan sing ko akhoi mayam masi gyan ta ba darka leiba kamaina how to fight these people have se ko masi yamna khan ba darka lei akhoi gi more dagi pura completely tan thokrabane ba akhoi gi naga chinau sing se ko pura completely tan thokrabane adu matungda more sauji tan thokke sine ba moina khali se jiri se ne ba tan thokke hai se because of masi control tawge sine ba kangpopi si sune ba moina hai se ko kangpopi jiri kanu se ahum si pai business ki da makta center oi khalak control taw doini mani control tawge hai pani adu ga loino chupchal lak hai bane ba adu da akoi na sida gyan ta ga doi si akoi yamna wakhan khan ba yam darka lei masi akhoi manung dal leiba valley de lehuriba akhoi di paisa su leite nongmai su leite maru su leite compel tawraga akhoi da nongmai maru su nongmai ga nongmai ga lakhi bani nongmai maru du jau leir maro akhoi gi di leir maro maru ma kap ma da paisa ngata ni moi gi di poppy cultivation gi turnover se 70,000 crore muni hai se 70,000 crore ja akhoi Manipur budget ki chahi ma gi budget ki 2 times te hele
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯔꯃꯥ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯨꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟ ꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯂꯤꯞꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯂꯤꯞꯇ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯂꯤ ꯕꯤꯂꯤꯞ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯍꯧꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ 1961 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯐ 61ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜ ꯂꯤꯒꯜꯅꯤ ꯀꯣ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯤꯒꯜꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ FMR ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯤꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯕꯨ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯁꯣꯝꯁꯨ ꯆꯥꯅꯤ ꯁꯣꯝꯁꯨ ꯆꯥꯅꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟ ꯍꯦꯁ ꯇꯨ ꯀꯝ ꯚꯦꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ with all the kay haitare with all the power akhoi na lejeriba power me am se torgane central government takpa darkar lei akhoi na se haji lakshani was if this is the nature of the present conflict adu itaragadi tamo what can we expect from the equity community is the kari no expect of those makata na any civilian ama hingine habagi asale gadra sine adam kari happening sigi moigi attack puto se sidi adum tawrkhini ba moida adum tawrkhini sidi because agenda si yam clear oi moigi aduga central government na chu aduga sigi akhoi gi moina advantage da dum lei ba advantage le moi location si su advantage da lei moina awang ba da question laga lei bani akhoi na manung da lei ho bani ko aduga akhoi gi naga isin naw na mo marak ta khale horga asumda am pandong lei bani adu moina control to ba area khar da di akhoi naga isin naw hi loi completely mu chakre adu hum leitre aduna moina control to ba mafam yam leiri moina tawning ba to ba ya bagi yam chance leiri sigi kidnap to se sina to ba to mathang de to ba chance yam leiri aduna akhoi na masi central government yamna moida akhoi ga wari chana ba yam daka lei akhoi gi yam strongly condemn to ga yam phajana akhoi na moiga wari chana ba yam satin daka lei gani khale ai khanja ba central government ke sai wari chana ba daka lei haidana tamon yam kan thambiri adu ngasai mamang dang birambo social activist isamjala na heramba da central government ga khoi negotiate to godabani aduga negotiate to rakanda khoi gi historically leijaramba pre-merger gi mamang da leramba khoi gi territory amasung khoi gi leiriba social cohesion sigi da khoi ngak non ge do bonate masida compromise sung to roi da bani haba wafam sing thamame ai da lakchani mase tamo hauzik di wakhan na di khanfam di thoe ba tamo ko masai ge khoi na khallo bana masai ge angang ni natraga nupi ni ade moise haloi haba ge khoi expectation am ko khoi na leiru bani miyoi bani haba ge aduna tonga na thamgra kan da moina madu heart ngai mamang da moida khoi na si hata raga di makata basi kari ora kadege moi soidana madu khalangone na tamo expect towe adu itaragade ekhoi na makata basi kari ora kadege na tamo asa to wiye have dare hoji yam inhuman oina yam brutal in a savagery oiva yamna in an act of terror da angang ahum amadi nupi ahum je civilian taruk se hatu khraba matung sida hojik se makata basi kari no sine tamo kari ora piya sin tamo kari habini makata basi makata se adum moigi agenda se di yam clear way ba ko the Christian state have se si yam clear way ba Christian state na irang hor pa matam da hor pa third me gi da moina sar ki ba ngasai gi theme do theme ani du su yam important way ba Christian minority me yam se khoi majority Hindus na hale ai gum ba adugi propaganda ani do adagi ka hatara minority tribal majority maiti na hale have do adu du pura western country and the South India daga tawdana kotana moina aduda sympathy si am logre hojisu sympathy dum lawri ba adum lawri adu now aina aigi mota ko aigi suggestion di sine ba ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯏꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯐꯣꯔ existence or survival of the fittest haibane so we have to learn how to struggle and how to be fit haibane haije di ko ada how to fit haibasi akoi se hojiki yamna emotional oina angang hojiki chathiba photo si u matamda aina aduda khangada wakhan ngahangi khoina wari sana matunda khangada wakhan di loigre ngas loigre ba I had expected certain things and that had happened ko I don't know to the never I mitten like I could not speak but today I can speak I don't know to the idea I get has a bit later because was Hagi Moina Pariba targeto Moina Pariba mission to gi Adugine Kanakana no parties will have it in there Lippy but character me up in door Aduga Uraga Aina do Kangarebo now of course, we must know how to struggle in the AI. We must know how to struggle. We are in India. India is the labor taragadi. What are the metrics? Kawaina fight the Wodage, Kawaina struggle the Wodage, and how to survive. That means Akoina Kamain Togdana Maruk Akogi Marukana Oigadage, Akoi Maruk Sinjikanano, Koi the head of Kanano. Because akhoi ngata sabat tong ngada aduga akhoi gi agenda kari ogada ge habasi akhoi gi attitude na kamai to godage habasi akhoi yam mun khan mata ka le adu masi khan daga di akhoi na masi khanadra di masi da akhoi na aranba site chalu tara di then fir akhoi na tawri ba thabak tu da akhoi mu ka hatara ka hata lotion jabi mong dong tab so phateba ko aina haider se sini Hojik Sigi Iranki talk Pomatamsida, Sigi Madam Hoji, Ozama Habigibdo, Hogi MLA Yamsi, had a resigned to Suya, resigned to the Suya, Kadobi Moy resigned to Duno. Mono lived out to Chakadamne, Tomo Hagadam, Putogodamni, Mona to represent is I do the Ahoyam the Yautana. Mana signed the Wiaba, the Honeta Wiaba Ponateheba. I do Tadi, Nang Adung, Amnena Tolokibina, Kadobi resigned to Duno. I money, no me am say represent only in a toy in a toe. A queen of near, quite the quality to lay. Quality like we will fight everything, we will do welfare for you, we will safeguard you in a talk, but not do how you would giant to give not do much. Can you have you told to say have any idea? Don't we don't have any appointment for Lotoke, Kasukai. I do Tobiro, I do me am the Tobiro, Central Government go Unabio. Sidali army officers may am at Ovati, Hojik armed for special part action Panam Yokshalamina. May I Unabio? Can you operation Tauri quality of you, quick could dip Saka Unabio? May I see on the corner welfare command of Wadam safety command only Koni, may I do discuss of you. Resign to have done that is not the solution. Okay, tamo hojik se in breaking news man thamjage ngasai makhai dagi haitare tonga tonga MLA mayam amgi yum da thomjan ba khoishaw na raba miyam na aduge MLA sing unana bo na ba aduge sometimes MLA gi yum kaya ama amang ata thoni gre khoishaw na raba miyam na hojik se thugai ba yekai ba lepa leitri aduge MLA kharagi yum na mai tha ba pho bo yaw gre hojik ki oina ekhoi gi nawa pakhang lakpagi MLA KV gi yum da mayam thomjan bagi Thomson Gre, Matanga, Hosik, Tangwibing Gendrigi, MLA Jokisingi Yum the Thomzali, the Minister Sushindrogi Yum the Thomzali, Minister Kamsangi Yum the Thomzali, Minister Sing Karama, MLA Karama Tola, and the public Warishanabagi, Tangshiori, Miam, si coming the Saubagi, Koshona of Miam the Thomzel. Gi iroina yung may thaba amasung yuma kaya amang taton ba mayama yauri hausi miyam gi hosi yamna tense over situation amada leire aduga kanagumba matana haunaruba leitana habata haujuk ko ina de kokomi go boy mayam lakre adubu masi laksagi mamang dagi su habata manipur gi kachin ko ya da hausi miyam thola kan lambi thingba magi khoishauna bagi nungai tabagi emotional oiba mayam adu expression habata madugi tong tong form mayam mu uri tamo kamai no imi live miyam gi hosi miyam gi mi hodi to dabadi yade ko madu masana emotionally tholpang tani ko emotional tholpang matam sida masi akhoi ne amna munna khandaba amsu darka le ko masida akhoi gi ngamu andalon tawbun matum du da akhoi gi sholga phakki bodo ngang sidaga adugumba adagi kar haitare
ꯐꯨꯊꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯛ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ 이니시에이트 ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡ ꯍꯦꯗ ꯍꯦꯄꯟ ꯏꯟ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯀꯣ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡ ꯍꯦꯗ ꯍꯦꯄꯟ ꯏꯟ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯞꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯝꯒ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯄꯣꯔꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯞ ꯇꯨ let's say ꯇꯃꯨꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯣꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯝꯃꯨꯔꯤꯅꯤ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯃꯨꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ-ꯆꯤꯟ-ꯖꯣ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯡꯉꯔꯤꯗꯣ enemy ahum lei kana ngang se we must unite kana ada ngang oi do adu ngasai act ma pass to gibo adugi party to vote khomba chali ne ba important breaking news habatare Manipur ge another political development is coming Manipur da kari ora kadage have si tambangamdri Manipur under sis haidana tagline FIBA news amada notice life na hojujik in the last 5 minutes the update or news see 19 BJP MLA set to resign tomorrow BJP ke MLA taramapan hayeng si BJP dagi resign to bagi waret leire hari makata was substantial to we about news till later mayam da mohana thamjage breaking news coming all the way from Northeast Life to people news source amagi matugina Manipur under sis Manipur hojik language chalaga leire haibagi news tagline da ngasi ki thagalaiba post mayam gi manungda latest post ama da hojik ekhun uba phangi baji BJP ki MLA taraga mapan hayeng BJP dagi resign tawragani haibagi YF sini ngasai makai ekhoina fangjaki ba news ta ekhoina fangjaki baje mayam da su report tawki baje MLA 𝗪𝗏𝗟 Shyam MLA 𝗠𝗏𝗠𝗏 MLA T Robindro MLA Karam Shyam MLA Ragumani ekhoina maming pan ba yabada haiba MLA sing asi hayeng resign tawragani haibagi moigi waret leire haibani hojik laiba anova development da apunba BJP ke MLA taraga mapan hayeng BJP dagi resign tawragani haibagi waret amalai masingo iroinana ngasigi breaking news mayam makata na thamjage Manipur ki apunba district tareta curfew total curfew khudaki chanaba hogre masigi loinana ngasigi numidang wairang pung manga dagi internet numit nini chupna thingbagi waret Manipur ki chief secretary gi order ma ekoi mayam phangre madugi iroinana Manipur ki MLA mani minister gi yumda thomjan ba gi oiba miyam gi iho hoju makha chadari masiga iroinana hoju ki oina Manipur ki kaching koya singda narang chathagi ba yamna terrorist ki oiba brutal act of terror adugi mayokta miyamna akan mo khongjin chensal ai maya paira kan madugi rally miyam ado yam kanna lai ai awiba round gi oina ikhung ngasai pung mari chupna satharakba ngasigi notice dialogue episode asi lotion gi tang to lojage lotion gi marakta haiba tare ai tamogi walhori basu conclude to honjage aduga ai sama point sing atopa panel sing digi lojage I'll start it from Tamo Colonel Santikumar Tamo digi laksage Tamo conclude to bi aina aigi mota aina thamjaning badi akoi struggle tawdaba yade akoi gi survival gi damakta adubu akoi wakhan khallaga kamaina struggle tawdage haibasi yam understand tawbada ka lei akoi praja sing su darka lei masi se aduga akoina masi ama khaktanga thamjage akoina leingak ki orakadaba leingak ta phamakadaba mising se khanba matamda for few rupees haitare ko for few rupees da aduda leingak ka khamkadaba akoigi elected members sing je khanbiganu adu khanbadagi thoibani si myam se na ai khanjaga ai thamjage okay thank you very much